Hi julle, ek gaan nou weer 'n Shein try on haul doen, so let's get going. Die eerste een is die mooi maroon toppie and she looks pretty and sy hou nice die maag toe en dit is gevat in 'n extra 3XL. Ja. So dit is nou die eerste rokkie wat ek gaan aanpas. Ooh, she looks so cute. I love die detail op dit. Ek het 'n sportsbra aan, so don't mind that. En ek love die peekaboo detail wat hulle hier het. And she looks cute. Ek hou van die rug ook. Ek het haar gevat in 'n 2XL. She looks beautiful. Let's go. So net ek vir haar gevat. Ooh, she looks beautiful. I love her. She looks so cute. So nice and flowy. Yes. Ek het vir haar ook in 'n 2XL gevat. Ooh, she's so beautiful. I love the color. It is so pretty. It looks so pretty. I love it. Sy is ook 'n 2XL. Ooh, I love her. She's pretty. Ooh, she's so cute. Yeah, with a nice little sneaker. Ooh, I don't know how to act. She's so pretty. So that was my try and haul. So thank you, love. Bye.